Kigin ni October som le khat tu ni sim ding Hebrew alian li anew som le li pan som le guk alian nga anew khat pan guk kitang sam na inei simin thu khwal na nga kha in happy na isan khak na ding in sunglam ki mon na to happy na to khom wa zon ni Hebrew alian li anew som le guk Chris tung ton in lut theina thu kan lai gel khang no khat ka hi manin thu thang lai lut theina let mati athu pin na ka cham khapa hi toilet matunga kamin kadal ngolim le kana semna phol ki gela to poi thu pi khat pe akipat ma le aman hit chiang to poi a ki hel mimin thang te to ki mu in thu dot theina kanga hi ai zong in jesu pen ka hon pa in ka san hit ka tel hiat thu khata ka ki mol na le kana sep ka ma sang ma lam ka ki phok san hi vaidang khata pasien sap na mangin ka zui chiang ka nei sa thu thang lai lut theina ka sup lo a ai zong in jesu si na le thoking na hangin thungen na to van tung pasien kumpito khomaya lut theina kanga hi Hebrew lai gel pa in siam pilian pending in Israel minam sungpan adiakin Aaron son le khak te khat kitelin pasien maya mi te tangin palai na sep ke pya chi yen hi ama bek biak in pisunga siang tho pen muna kum khat ve bek lutin ama ma zong asithei mi hing a hi manin ama ading le mi te ading mo phel biak piak van te le biak piak na alui ding in lu thi to khin nunga alian aching tak eite siam pilian pen a hi jesu christ hong pa hi ama asihunin biak in pisunga indei pon pi phelni kiswa in pasian le mi te ki kala a om kideina kilakhia hi eite hongi thon pa in eite le ama pa honglem to khin a hi manin suak ta takin i hi bangin thu ingen thei to hiya kitang sapna inei simin tu khwal na nga khain happy na isan khak na dingin sunglam ki mon na to happy na to khom wa zwan ni thunge na to pasien to khom om na indeya lutin iki ho thei pen ham phat na lian pi a hi thungen ngen ding in na hun bang chi zek ding na hiam na thungen na ding pan bangin hong khak tan theyam kongi jesu pa pasien ke anga nong lut sak thei manin kalung dam lua amen